Niga story ko langkot yung kabalang yung iha kani ka sinong katao ko rasain ni ko he yung wa igam ginong bodin I bertubur in negas ni yejing dab yung ka nyawo sansnam nongkong nong sap dewa sangu yung belai tegera nong bunong tau nong peman nong pelongi ka bedeng bari kendau bakam tam yang igilong beriu man beriu kani ka sela pertai ngingung idem baca kriya man la kapor ha kajing im jongi dag bakan mau I kam tam yi ginong seng nong bu ya kan yam gorkwam kabalang Katolik hapo ka chinong ka thao jongi kabalong malu mala kat kum kajing ya thu khana jong ki kmi ki pa tamen jongi kilong kum ka sabina spangdahar usri let Petrus Moina susiang, Batsri let Jeronimo susiang. Ia kabalang Katolik kang train the same house nam kat kendis pa San Pau. Lemagi pai Kristan kawan song senong ha ka senong kang train na kabalang motosia. Wa senong bat kibalayo ia ka baptisma na kabalang Katolik motosia hi. Ya ka senong jogi bero ko wei la seng tangda ko wei keniam kata ka dei ka balang Katolik hanre dia na buat snem don gato gino long yeng ha ka jingi songka kle ipai ka balang Katolik kang sering kil kelas ka wei pat keniam hanre da ka jingi ne skem ka jingi jong ipai Kristen jong ka balang Katolik kang sering Aga lam jong Sri Paulus Kendri sarap. Kum urang ba balang banengkong jong kabalang batleng ba lam lenti jong blai ipai Kristan kelaroy baca kriyau blai hadu menta mene. Kinong seng banengkong jong kabalang Katolik tang sering kidai kumne harum. Sri Let Paulus Kendri sadap war Sri Let Joseph Mala Lamare Sri Let Franco Yubon Susiang Agak kong ikipai Kristan kimpat doni yang mane belai ke bapaka namar kidang duna kipai Kristan kumta ki habat pelong ya kecingnya seng sniu try ha kagien jong usri Let Joseph Mala Lamare man la kata yau don rugi por bagi pai Kristan gel haban lagi mane cadu ke balang Katolik motor sia teng ha kita ki por don rugi pai ke balang Katolik kang kring kilet dia seng ke balang Katolik umsalai naga da ko jipang jitom ki pai jong ka balang Katolik kang tring bon bayap bat haban kit cha ka balang Katolik motor sia hanrei don ki balai pai cha ka balang Katolik kang tring bat don ro ki bachong du a ka chinong motor sia namar ki septiang man chong man sa a ka ne ka chinong kang tring dei tangkat to kan ne ki long yeng ki belong ki trai be yai ne ban song gat sa aga ne ka sinong hadu menta mene de yaw snam gat kenais pa san ban yu la chinang nang kong yi yung mene balasop dau plang dau sik bat kum ki yung trep lengka o khodi di penar ka mendo da ki pai rung mai jong ka balang ka trek sang tring kat ba nang yai ki singi ki por haus snam gat kenais pa andre bo wei Lachna yegi yang mene baar dagi dien bat ulang kabala ne adu arba nyusnam kabagi haban sop do ulang man la kapor bat kum juru de house nam kat kandai spa anri bopra la sengya ka school Saint Joseph Art School tangtring kabalong kum ka selem ai tinang sestari kon gikti jong kabalang senong jong ilang ba I SMT Robili Lamare
balong ikiau jonga kum inong ikai benengkong balayo jing siu na ke sarkar yagi yang mane balai lachna haus nem kat kendai spa prabopra dagatin bading lembaga tingiram jong ilet Reverend Father Yuko Terko SDB de yagi ni kisnem baga balanggar Katolik salai kala jandu bat ka don satang ciyeng kumta kilawan mat penyeso ca ka balang Katolik Tangtring tatadu usnem kat kendai spa kendai bopra kila sengela ka jong kayeng mane ha salai ya kene kayeng mane ka badon mental ai nam da kayeng ka sembakoi hana soret Holy Family Church Lachna yaka house dem kar kendai spa kendai bopra balakar ku yaka haka arbu sautrik Januari araja san da i Paris Pres kamogun yang Paris late Reverend Father Leonard Kargongar SDB badi Reverend Father G.K. Warba SDB haga por baka balang Katolik Tangtring kadang ha bapo ka Paris mogundeng haga kasatrik Januari arajariwe kabalang Katolik Tangtring kelayo bandrakhiya ke Golden Jubilee sampai usnem da kajin pli yang mamarbul harangkat kajidon lang ulet Sri PR Kendia MP Celong Lok Sabha Constituency bat Sri Late Edmund Sonlengdo MLA bat Sri Gilbert Stan MDC Khatley Sophai bat Sri Matri Rita Langdo Hagapor ba Sri Kolbi Rabon kum uwahe senong jongga senong Tangtring haga jing bekre jongga jongi ya ka Platinum Jubilee jingdamnya usan senam kumbang ngilalap menta ngilaha menta po ka Parisas niang ka Saint Francis of Assisi lapli perda haga ka arbanyo tarik Julai arajara rosan da Sri Habuhun Dekar ex MDC Sasniang haga jidon lang jongki pai ka balang Katolik kum kadak kajing sedang jong kajing pengkere jongi ya kajing rakhe ya ka Platinum Jubilee ya ka closing ceremony in pelong na kamas bakoi harangkat kajidon lang jong Bishop Most Reverend Most Reverend Bishop Ferdinand Kar Bishop jong ketua diocese badi Paris Pres i Reverend Father Jenstar Nongklau menta kasih arbo atrik Februari arajara bosan arbon rio haga pors bewaje kumta ngikum kipai rungai ngagermen bat ngeskem bau blai try kenrat unang tesai ya kijing kerku kerdo ya ka balang Katolik Tangtring badi gelong ying loksem ya ki bala ainam haga ying kasem bako jana saret dan ke Holy Family bahkan kerku ya ka ying kasem jongi baro hapo kane ka senong kathau jongi kani to ka story ulang kot yong ki wahe ko rabo ye i ko reseni ha kani ka balang senong